Алла Тағаланың көркем есімі Әл-Мутакаббир, тәкәппар, аса жоғары. Толық мағынасы тәкәппар, аса жоғары, паң, ұлылық және биіктік иесі, барлық жаратылғандардан артық. Зікір етудің пайдасы: абыройлы болу, мол дәулетпен рухани кемелділікке қол жеткізу, халықтың сүйіспеншілігіне бөлену. Я мутакаббир, 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 я мутакаббир. Алла Тағаланың осы көркем есімін дұғаңызға жиі қосып зікір етіп жүріңіз. Алла Тағала дұға тілегіңізді қабыл етсін. Я мутакаббир, 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 я мутакаббир.